Mabaso mfowethu webhuthi ngikushela na webhuthi le Pirates akuyona umdlalo lo akuyona umdlalo lo azodelelwa eChiefs thina iChiefs izama ukuvala indlela yethu ukuthi singayindaba sesiyadelelana webhuthi baqala bathumelela iNewtolika lozivimba lapha ku Durban City wenza ukuthi ngithini namuhla bathumelela amanye amatolika abazowabona kuSikhukhuni la wabaye uJustdelele yini basifunani webhuthi akusithina sabahluleke wenza ukuthi ngithini iyahluleke Chief manje ufuna ukuvala yonke le ndlela ukuthi iPirates ingayiphambili abantu basidelela labantu baqala ngotolika lingashayi iPirates wabona namhlanje bhuthi ne silishaye ngo1 lena kubone lana silishaye ngo2 namuhla nalomgcibelo siyanqwaba manje uthi ngithini leyethu akuyona ukudelela kuyo bazosidelela labantu bazelana ngomsebenzi wokutolika hayi wokucoach manje bazothatha ama-chance ukuthi bazoshaya iPirates labantu babakoshile ne bathi abahamba bathi hayi siyacela Chiefs sicela ukuthi nisitholise lamathimba ukuthi sohlangabezana nePirates yini indaba sisuka sidlala nabo uke wakubonapho udlala neteam eyodwa kayi3 ngokulandelana yabona ukuthi Chiefs yasidelela uyalibona le tolika leli ngomgcibelo ne siyalikosha ngofonini liyahamba ngoba isikhukhuni angeke sibekezela indaba leli tolika leli azodelelwa amatolika eChiefs abahambe babuyelele kule Chiefs yabo bayokhotha le Chiefs development bahambe bavimba indlela yethu azodelelwa bathi bona uSadari kwakhona loyo angezodalela kule Pirates yethu Mabaso usakhuluma nge-M10 mfowethu kubeka ngathi kuyabheda ngale Pretoria ngathi uzodlala ne Golden Arrows ufuna ukudlala nobani nge-M10 final webhuthi ngikutshele nguMabaso mina nginandaba nokuthi ngihlangana nobani anginandaba nokuthi ngihlangana nayiphi team wona le Sundowns kade kuloku ngiyimanqabuzo uyayifuna sababani uyayifuna i-M10 ithi Pirates i-M10 wabona masingawina Saturday ne siyoba siwina igame yobu 15 in 5 years akazi kwenzeka umhlaba wonke jikelele kuba kuqala ngePirates wangise ukuthi ngithini iSundowns asiyisabi enemini iSundowns ngiyifuna iphelele ngoba masingahlangana nabo bazothi iSundowns umkwena bekangekho umuntu obekangekho wabhuthi ngikutshela leni iPirates akuyona ukudlalela akudlalelwa Mabaso cela sibale nge-man of the match yakho mfethu I-man of the match ngingamnika uSibilibili usebenze kakhulu namhlanje kuba kusuye uSiyema namhlanje bekangekho noZulu bekangekho kuba akusuhulu ukuzala lo mfana lo Sibilibili hayi kube siconsider igolu la wabhuthi ngikutshele nguMabaso uChina kuze aba yi-player goalkeeper of the season ukuthi uyawazi umsebenzi wakhe ilukuzana obusinyaki le eclean sheet obusinyaki Infinity mfethu angisazi obu3 manje ngaba sekuyophela isizini bazothi yonke into iya ku Pirates ngokuthi ukhoza uyaphethe uyichairman wabhuthi ngikutshele nguMabaso ibhola lethu lihle lapha emuva abasiyeke la bakhona bebazela bazominya mina nginawo umoya ngoba nami nginokuhamba ngiyominya bayinika indawo yami yokuminya ngibathathile abalandeli beChiefs ngayo babeke emva kwephala ngithi mangaba nifuna ukuminya hlalani lana niphathwa amaphalsi maniqede nisuka nihambe Mabaso